John Malenwao na rakso kon Pohnpei mong kisanan kan ko. Lukan ko na nalang ko nan kanyay ko. Wow choro rong sa kalmachain kop na. Koreang kop na. Speaker and legislature. Song ko pong lapalapakan ng panyan siya. Mumot sa government o John Pohnpei sab. Pachawan lukat kukuran koras. Ong nan sa kalmachain Rahnwet. Ngay sa Nukalas, maban pachawan kalale kukurakan, hautapan sa kalmachay Rahnwet. O yet, paralapan sa kalmachay Rongen, kayo, manin katar lapalapan mo in matananim, pachawan mo ya, at ngal municipal message. Karyaw, yay poita, and local throwing contest, may pachawan niya wiya. Non-Pohnpei High School o College and Pohnpei. Kasilo, groundbreaking ang tupsaw matong ang sawan machay sarikan and Pohnpei o kapayo yay kasaramian kaunan pukong ang sawan machay song kopong riyaman yay ang Pohnpei State Supreme Court o Pohnpei Lantenor. Rong sang kolonya wen Pohnpei ni July dia isok lemau hanbang ya kete isok tua kulok silo morain soas program eo kacawan miawiar nan conference room lau nan option kopna mepit wiapan tato ke wang kapar manen the local drawing contest nan pungar irai chon school kan and high school and Pohnpei late John School kan and college and Pohnpei. Met when yang kacaman o kawawi eupana o wewepana me wen chap China o wen nepesan pachoyar lala me Rahnwet samparer silisa. Nanu yapan tatok me pit local drawing contest irai John School riyo me pachaman yang pacho o me uyak sakasang tatok watch ye laptop o cellphone. Nanu yapan tatokan logo drawing contest watch me siliman me kisuksan me cekan o yet mararay sarikan me bacawan miatar kayo ye pensan Frederick sang schoolan na meches koryang ye laranta artos sang kalajan Micronesia epesan o kasilu ye Partian Tamyan Sang School and Xavier High School. Korea ay sapal machay Rahnwet pan sang matanani wen Pohnpei. Niyala pen July day sa wanawan pangya kitay sa tuwang manin katar lapalapan wen matanani Honorable Bishop F. Rongen pajawan wiya hatngal municipal message the report of John wen matanani. Proportion way what the municipal message what ebit saman tatongkan o proportion kan me pachawan poita o pachawan miyawi nan wen matananim o saman tatongkan sa was taken me government and wen matananim kan pachawan apaliyang John wen matananim wisap. Tatongkan municipal message the proportion way what pachawan miyawi nan wasan meeting and right queen and co-senate and wen matananim, the maninchiyan sapan wen matananim, me bacha pon langas nan wen matananim. Kasuluan sapan machay Rahnwet ni July silisa kaya wen barya kita isap tuwa kulak silu wala pungurain sa was. Kasaraw yan pachotan tuksaon matong ang right sarikan the handover ceremony ang playground pachawan miawiyar lekan chimen kolonya China friendship na pachen Spanish Wall. Mecha uyayaw sa was detonation sang kanyan Chan Seedling Foundation o Banyan Liang Chen Overseas Fisheries. Ho kain saklan sa palmachay Rahnwet niyalan enakos riyaw kita isap tuwa kulak riyaw mga isawas kasaraw yan kaulan pukoayaw pajawan riyaw nan wasan meeting and right queen and Senate and Pohnpei
Tenan chamber and legislature na pacho pelabalak kolonya oin Pohnpei. Kasarawian kaulan bukawach pachawan yang rak song kopong riaman ye song kopong ta associate church Robert nakasune hong song kopong ta associate church and monan kopongan Pohnpei State Supreme Court o song kopong ta associate church Oliver Chani hong puko and song kopong hong palian Pohnpei lantenor. Nituan kami san no kaulang ko watch pachawan yawi nituan match me pachawan ka kaula hong associate judge Robert nakasne ye sapon machay song kopong labalapan Pohnpei the principal judge in Pohnpei State Honorable Nelson A. Joseph o me pachawan ka kaulang song kopong Oliver Chani ye Honorable Gusto C. Licor, song kopong sa and Wayne Pohnpei. Ngayon ko yung nachakan o tapan sapon machay Rongen Rahnwet kalanganan kuburan chorus o kasalilya. Sa